Kulumuna Atai Mwanda Tuyaburi Kulumuna Biba Bia Kongo Tubengore Kulumuna Tate Tata Kulumuna Tate Tata Kulumuna Tate Tata Kulumuna l'exil du prophète Kimbangu Denkamba Ambanza Nsanda. Nzambi wabonga. Mingi kaka mfumu Kimbangu mwani zaba mfumu Kimbangu imam na yini nbwandaka na kisala nbwani sala mwebe to zaba yao asiki betke vingira kaka tango yani maselunge il pesa ba prophétie et passer ça le prophète. La prophétie nous kurmunake ba date ya melunge bet passer ça le prophète. Et il veut que ça le prophète ina. Moi ebe tu prêcher dia kana yana. Asuki. Mais au ba mfumo Yesu tous les jours ba ke prêcher dia. Mfumo Yesu wasieta na milongi nyandi wayenda kuyele selemi wa mfana ka nkibyo zaba peli. Nzaba bonga. Wasa. Beto na beno. Beto etike tubaka que le messie noir na beto. Que le mfumu Kimbangu. Pomge longa ka beno na zulu ba ange ya mindeli kele beno. Parce que l'homme noir, il n'a que waka l'homme noir. Si trahison voit na ve na kati na beto na beno, il keleve na créature parce que bandundu kele bambwa kele ba jaune kele bampembi kele vo bandombi kele parmi ba union suina ikele na mutu kele na luti na pouvoir na peto parce que peto nzambi wabonga wasa nzambi wabonga wasa. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que beto ku avancer Mfumu Kimbangu baba na mpandu matai mwanda wakituka ntende mbele bayenda kwao bamanga kaba ubuloko bakango wapaso bakitukaka bakwenda kana nchinda mpandu nzambi waboka wasa mebetu na beno un bon tunisier que zabaka parce qu'il faut suivre les traces. Un bon tunisier, même Jésus devant la croix, un zababe. Bon, il a prophétisé que Bilombo Tatou, après, Mou Bachir Tomblier, après, Kanadike Leman Kutongia ou Mezimanak. Mais, Mfomo Kimbangu, il y a 12 heures, Mouke Katou la Mouela Yamoun Mouke Kwendi Yamoun. Nzadwa Bonga! Nzadwa Bonga! C'est le seul qui a prophétisé. Et gardien, il n'a pas dit garder, il me saucit là, il m'a bon non, il me tout le monde tombe, il me ça l'autopsie, moi et ma joie, qui me photo trace à tombe. Asiki. Alors, faut me kimba mon entendre me tamboula ma jambo ya yanj. C'est comme aujourd'hui, nous me voit dans la chapelle où nous me tout bâti non, et quand on va parfois nous voir là où même côté le coin. Gros tunisier. Il y a ma carte parfois qui me fait comme gros tunisier, mon long, il y a nene. Mais si vous me dites que vous avez ma jambe me kuisa luata. Il y a me manga tete. Il y a le croisé qui a me son tete, me kuisa sala. Il me pasika na village, il me kuisa na Kinshasa. Ça me kuisa sala. Mais ndanga ni ke sala. Moi, il y a son salaire à ce qui on est pas mouka kaka on est luta quoi on est pas cambo moni aïe
mubakaka mbongo. Deuxième fois kaka muchini na mapanga maison chikeke na kufuna beto nzamba bonga. Wasa. Troisième fois kaka mapanga maison china suka ya bit na beno ke yobila. Beno vumbuka bit ke bi place mo c'est que coin 1 2 de côté ba ke futa. Ba onion sœur. Imbangu. Ngeta. Beno vumbuka. Ame vumbuka kuna kwenda ende kaka kufungula ba me fungu ndeli deja ba onion tout ba me sale parce que ben ke tala ba bureau ba me fungula bobia ba fungu salaire nge yawe kwenda mbumba salaire nge ya kwenda ndiodi salaire nge ya kwenda ba pan me loot me yandi me pan me kwenda me kwenda déclarer oh me ngevo ana mucha tête na kuisi back salaire yange nzabobonga Vous voyez comment ce que Dieu fait ces choses. Donc, il est parfois na kimbefo, ngeke na kidimbu. Mais na kacha kidimbu ina nzambi na kuzaba wa faso yani kotisa ngena kacha dibunu pour que sala kesalo yani. Et kimbefo ke lwa tange, kimbefo ina masena tange na lusambulu. Nzamba bonga. Wasa. Ya kenda te baka parfois que joa kampe bien me voir na ngana que kuzwa mpe parfois maladi ya ema sebela yitu. Ba me kanga ba sing. Mais ba yinga na meske tala ya ke bula ufe. Yeke kisalu ya nzamba mutike na kokwa misa yani. Nzamba bonga. Wasa. Uchendo mfumo kimbangu. Mfumo eto kimbangu. Denkamba ambaza nzanda. Après avoir miraculeusement échappé aux soldats envoyés par le gouverneur colonial belge pour arrêter le prophète Kimbangu. Ntangwina makolon vani kota. Mindele vo bitke bokila ba ou ba mputulukezo bandundu. Parce que ba ou ba tuba kabami natina beto mukanda ya moyo. Fo mukanda ya moyo ina ba natina kabeto. Batu baka na betu kebeto kanga meso. Lere betu fungula meso. Betu me pamuka. Baba me kuma na batoto ya beto. Baba me kuma na ba ori ya beto. Betu me bikana na Bible na maboko. Nzambi wa bonga. Nzambi wa bonga. Et quand tu fumu kimbangu. Mangaka. Mambu ina. Bamelanda yanti. Fumu kimbangu. Ntanga nimepanda kuswa revelation kubikula kushalisa Kinsasa naba yinwani katuka na Congo ya beto yai Congo ya mfwa ikoba dans le toba wani bokla mfwa c'est pas Brazzaville kumbi ya Brazzaville yine pesaka yao c'est de Brazzaville nzamba bongo wasa petu za baka ve Brazzaville pake bokla yao mfwa nzambi wa bonga Nzambo bonga. Pointe noire, ya c'est pas pointe noire. Baba ni bokla unji. Nzambo bonga. Wasa. Unji. Ay, sabla hiki ba pesa kumbu unji. Parce que na manima ya porc kuna ya bwana na madadi bosa gayar. Si ame bwana maza njini. Bende pourquoi faut nbewa. Nzambo bonga. Wasa. Koko ya beto ba yinwani sala na pauli na tutu. Mwana njini. Ni kote bazo akumbo njinji. Tango ni kunjinji. Tango ni kupora. Tango ni kunjinji. Nzambi wa bonga. Connaître l'histoire ya Bolange avant que kwenda zaba ba Jérusalem, que kwenda zaba ba Galilée. Parce que Galilée nge zaba ba ya uvekuna. Vous êtes dans le TikTok ben tal façon ba ou kena ku torturer ke bandombe. Et pourtant, on a dit mukanda ya moyo qui est la Bible. Ndombe, faut y aller vumbuka na conscience yani ni zaba. Que vous sambila na lumputu efficace que levé. Mais si nous sambila njinga bwala efficace que voilà ka mingi par rapport na ngeke na kusamba na lumputu. Na ntangu fumo kimbango mekima. M'échapper na mindele ina parce que Michel wana bunia lunga il fallait s'échapper là-bas nzabonga wasa et l'antangu yame katuka na nkamba yamwani kwenda maintenant et il était dirigé yamwana kana mwa mukawayane nzabonga wasa
vous en avez dans les épineuses. N'est-ce pas tout marqué? Kabako? Il s'est échappé miraculeusement. Merci, soyez bénis. Il s'est caché. Car sa mission n'était pas encore terminée dans sa fuite. Il se dirigea premièrement vers le village Lukengo. Un village dans la tête de Kima. Lukengo! Zambi wa Banga! Zambi wa Banga! Il a un village à tête de Bumbana. Il faut noter, il faut écrire. Ngeta? Ntangeni kuma kuna. Pero zaba ntangu ba tuke kuma kana village kimi atepake tusosaka mfumi ya kwala chef du village. Aiki munu tali yao bakena kusosa bakena kulanda bakena kuvuza nzambi wa bonga nzambi wa bonga yan puandaka na ba collaborateur ya yanji mosi wa bali boklaka ma minkala mandombe yakaka nzumbu Simon yakaka Mbaki André yakaka Zola Emile yakaka nzungu Mfinangani yakaka Lenge yakaka Diakanwa Samuel nzambi wa bonga. Je peux répéter? Maminkala mandombi nzumbu Simon Mbaki André Zola Emile nzungu Mfinangani Lenge Diakanwa Samuel. Collaborateur ya yanji foule déjà mais sur Fumukimbangu tu ne pouvais pas fixer mes sur yanji, tu ne pouvais pas fixer si mpevya ya imbi kaka kuna kaka na kufixer mutindo ntango pake nataka mpevya ya imbi singeke ya kuvwanda. Là tu peux recevoir par exemple mutu ina bebela bulau malvalia mais ntango ina ngeke fixer na meso mpevya ya imbi ina kevwana na bo na boma parce que nge mwishi Kongo mpando muni tout. Ça sert pas que nge kwa na commander ba médaille kwa wakote ça munge na expert. Tu perds ton temps. Ça sert pas nge kwa na baka ba pochette nge kwa na sala mutidi ai pour que dibundu kwa kubwa kuna. Tu perds ton temps. Tu trahis tes ancêtres. Alors ba collaborateur yandi ina baba kaka nzietolo bazieta ils étaient accompagnés na ba mpangi ya kaka ina et na Lukengo ils gagnèrent moins kanga babantu fallait pas traverser village au Sagoboglaka Lubanzia où ils passèrent ensuite en Poutou, traversèrent la rivière Mwevu où ils passèrent également 3 jours. Alors, namantwala kuna bambuta ya munu. Ntangu inangeke tambula gazamba toujours ba traite kele. Fumukimbangu mezo a révélation. Que inangeke na kukwenda yai. Bambasi ina suka bage kuiza visiter nge nzamba bonga. Wasa. Ina suka ina. Yani vumbuka na suka ba pigeon paquet. Nanganga ya pembe. Yani amatone na Tanzambi na bambasi bakulu mekuiza visiter mon nzamba bonga. Wasa. Et il y avait un incrédule là-bas. Nzamba bonga. Wasa. Il y avait un incrédule là-bas qui a chassé Bakuluina. On fait Mbango dans le temps. L'air voanda que celle qui a sata kui sambila na benu anime kota. Il se transformait en voanda kentu. Ngemoya ngeza bachiniana. Asiki. Yani ke kituka nuko makilawo. Beneke tala muntu net kilawo eme kuiza. Kuiza de mondenge maza. Katuka kilawo yai. Muke pasi geve maza. Nzamba bonga. Wasa. Yani ke filisa nge message ke mbasi moke zieta. Parmi les grands prophètes para teke boisoina. Donc, Moutou Yina, Bate Shishek Moutou na Binkuchi ve, même si Binkuchi a une la Bikoba Yandi, Kekoa Faso, et elle me coûte à demander Maza, Pesayaj.
Kutuba vecha ayi goble, muke noa mazo sheria, muke noa goble yayi, mulende pesi yani mazine. Oh, Nzamboboga. Pesi yani parce que tu ne sais pas quelle est la bénédiction. Il a gagné tamboula. Kuvana bena kifwani, mbali kena satu, ngeke na batia, ngema sepaka yao, ngema sokotisa yao, na isi ya mfulu. Biodi. Alors, ils passèrent ensuite en Poutou, traversèrent la rivière Mouevo. Ils passèrent également 3 jours. En ce lieu, le prophète leva son bâton sacré. Il n'avait pas de boucla comme voilà, voilà, les deux. Nzambi wa bonga. Bonga voilà kwe, ya ye, bonga voilà kwe, wasabile. Bonga voilà kwe, ya ye, bonga voilà kwe, wasabile. Ya ye, bonga voilà kwe, ya ye, bonga voilà kwe, wasabile. Bonga voilà kwe, ya ye, bonga voilà kwe, wasabile. Ya ye, bonga voilà kwe, ya ye, bonga voilà kwe, wasabile. Bonga voilà kwe, ya ye, bonga voilà kwe, wasabile. Voilà l'Ulendo qui lui indiqua la direction à suivre. Le bâton pointa en direction du village Lubingu. C'est là qu'ils se dirigèrent. En route pour ce village, ils passèrent par Kimpete, le village de Tata Zola Emile. Kimpete. Nzambe wa bonga. Parmi mes collaborateurs et yanji. Nzambe wa bonga. Nzambe wa bonga. Nzambe wa bonga. Le village de Tata Zola Emile. Puis arrivèrent à Sawana, traversant la forêt de Loazi. Ils passèrent une nuit et arrivèrent à Lubingwa. Après, ils allèrent à Kinkewa. Puis à Lamba Kinsundi, dans la maison de Tata Daniel Nteke. Nzambi wa bonga! Nzambi wa bonga! Ina ntangu yana banukwana zeta. Yango ni kima parce que maintenant mon kauma se diriger. Yakava bikawu ya bubi yabe maseko na sumba na zandu. Nzamba bonga! Nikamve me mukawu yange baba zabaka. Mukawu ke bwana na ordre na nzutu yange parce que nzutu yange mutike diriger mukawa. Non na koni ba mfumu kinyumba. Mukawu marka leke na nima marka yimbwa mele mana kutambula ka sympathie kawa. Nzamba bonga! Mukawa ke téléphone. Mukawa ke zonzaka. Et mikawa beto siam mase sumuka parce que betke bakake ya mélange na wa bimini bima. Mukawa bake lombilaka ya milembo pour que ya monte parce que nzutu ya keke sumuka kamini. Tangu na keke na kusimba ya aussi nzutu ya kusumuka ya aussi mais sumuka. Mais beto parfois pantalon inke point de bina tukunyema papa pole ni pantalon india ngeke point de tula mukawa. Bagaka kena kukota na yao na baveipe. Bagaka ke kwa kukota na yao na ba hotel. Abe oui qui fuiti. Ben oui. Imagine que na mbundani anibegu zofi anike zola. Anibega metul na sak. Ku aussi kuna bru hotel anike saliki. Bon le sak tulora andeko. Eh, même ka ogena kati. Nzaba bonga. Yani ka na mpano ko. Nangani bak mukawina eza lulen bwana ba puke ku na hizo na. Beto en 1995. Ntango wetu wali kwenda tambula mikawu na kimbedi mpondo Antoine. Mukawu ya tete singe ya kusumuka de beaucoup de l'air ngeke kota train. Nge respecter ve msiku mukawu mezima na mefutuka kuna. Mingi voadi dilaka. Nzambo bonga. Parce que mukawu yake na mark bake zenga mukawu. Misiku ke kuna. Bon, comme zad we kumaka bika kaka. Nzambo bonga. Petu metsoka mukawu. Me mukawu bake tsoka ka yawo. Tala kaka na ba mpova nyonso. Papa me faut gebula ba mpova ba mot de pouvoir. Ba mpova ya ngolo. C'est pas mon ouagou fusili bien bango ça nkawama. Non, il fusili ke kangama na kati ya mukawu. E mukale mvandi avena bimana. Amfumu kimbangu mena una bato ke na
diriger yandi. Agona kota na boalia ta Daniel Nteke, où le chef médaillé de la centrée, ils passèrent une nuit en Kela et partirent au village Kindunga chez Mama Bikuma. Mama Bikuma. Bankumi n'existait qu'un tama. Nzamwa Bonga. Mama Bikuma. Par union sina, c'était les uniciers. Fumulen Biswan Vena Boalenge, Singe Keveya, Nakati Yange, Singe Basola Kangebe. Le fou ne peut pas venir. Même moi, pour venir dormir chez toi, il faut que voir dans mon tout. Hein? Sinon, vous mettez tamboula na kebano. Ici, comment se voilà dans la papaïna? J'ai une maison, j'ai un dia. J'ai une maison, j'ai un dia. Nzaba bonga. Wasa. Et il quitte Nata Kabeto dans ce beaucoup de fièvre. Ni maintenant, pauvreté. Mbongo ke dia kave. Ah, comme on a une zokim qu'elle veut. Sinon, jamais. Est-ce que nous avons même à carrière dans couloir qui me rouge? Hein? Parce que si nous avons tamboula qui a une fois quand me côte na brousse. Brousse y a une semaine me vubuka. Papa ya ni mosu mutu vumbula yendi. Tati ya kubuteni. Voanda ka disciple. Ya ba mfumu kimbangu. Ba unyoso na ba mandefo etata ina twalisaka bawo baba alipokilaka matiamu kamenga bayenda nzangu matiamu kamenga mayenda nzangu ini ba disciple fo kibanga bana ba disciple metwadisa melo batama ndefo voanaka na kimbefo ya itu vanisa laka yadi pasi yana kotemuke soigner yani voandaka bakebogla cuisinier wani lambila Bachai, wanisa la qui ménagère Bachai. Ah, église ya kumboya nani? Église ya protestant ve moya kakba armée du salut. Vanda kakuna na ongola ndundu kuna. Itu ba maison oh mais quel amour de moi sikuna. Tena kusala bidibo bimam. Ni côté ba traverser ke. Et ni côté yani tambula ka guérison. Ni ngenge waka nkunga lera me kota. Na bikenene ba me bingisa yani na zulu kuna o yani me komando ali me descendre na isi kuna yanti kisaloge na tola ko boma kiana yengisa Mama lolo kongo ya mona. bege salage na tola ko boma kiana yengisa Mama lolo kongo ya mona. Mama lolo kongo ya mone. Mama lolo kongo ya mona. Mama lolo kongo ya mona. Kisalu umekatuku na yao na goma na